yongeye guhungabana mu bice byose bikikije Minembwe Satere, ikibuga cy'indege rwose icyoba n'ikishi. Abagana n'amagana bamaze kuba bagenda bahunga hano muri Minembwe mu mirwano ikomeye cyane yaje kuba igenda iba kuva ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi. Aha ayisa 9:48 ngira ngo ku kibuga cy'indege haje kuba hagenda hagaragara ukuzingira cyangwa ukugotwa kw'indege ndetse no kunyomoza amakuru y'ibihuha yagendaga avuga ko haje kuba hagenda haraswa sikoyi ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho byari byaje kuba bigenda bivuga ko ari abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda barasa iyi sikoyi. Ntago ariko bimeze maginga ya mwagiye mukunda kuba mugenda mubona amashusho yaje kuba bagenda akwirakwizwa yerekana indege yaje kubigenda iraswa abayishingo ni sikoyi, ariko nanone imboni yacu ikaba ifite amakuru nyayo nyaboneka yagiye ibasha kubigenda ikusanya ava ku kibuga cy'imirwano hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mirwano rero nyaboneka tugiye kuba tugenda twinjiramo ibintu byakome. Nyuma yaho Mbonimpa yaje kuba agenda atangaza amagambo akomeye cyane ku gisirikare cy'u Rwanda RDF bashinjwa ko cyaba kigenda gifatanya n'uyu mutwe w'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu kugaba ibitero mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu muri aya makuru yacu. Ni mu gihe kandi nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se u Rwanda rwashubije ibirego by'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kanama mu kurenga ku burenganzira bwa muntu, nkuko turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu. Raza kuba ngenda ngaruka ku itangazo rya RDF. Iri ni itangazo ryaje kuba rigenda rijya hanze, haje kuba hagenda hagaragara impinduka mu gisirikare cy'u Rwanda. Nyimera nyaboneka rimba rwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu makuru yacu abagiye agezweho. Ngo twinjiye ku kibuga cy'imirwano, ni imirwano yiriwe yaciye ibintu hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane aho usanga hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye byaha kigaragaza cyane cyane kuba cyarushaho kuba kigenda kigarura bimwe mu bice, ndetse hanagaragara bimwe mu bice bikomeje kuba bigenda byamburwa aba barwanyi b'inyeshyamba za M23, cyane cyane dore ko mu mirwano ikomeye cyane ibice byinshi by'ingenzi byaje kuba bigenda byamburwa aba barwanyi, ndetse n'ahari defense yaho haza kuba hagenda higarurirwa n'ingabo z'abarundi ndetse n'abawazarendo bafatanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi mirwano. Intambara muri Kivu y'Amajyaruguru rero kuyu munsi kaba yari yongeye yakomeje, ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo ikaba yongeye kuba igenda yubura. Amakuru atugeraho akaba avuga ko hano muri Minembwe rwose abaturage benshi bahunze mu gace ka Fizi muri Sud Kivu. FARDC yongeye kwigarurira uduce twishi tw'ingenzi mu nkengero za Minembwe harimo nka Kitavi ndetse na Irundu ndetse na Madegu, nyuma yo kwisubiraho ku mitwe yitwaje intwaro irimo M23 na Twirwaneho na Red Tabara, ndetse bakaba baje kuba bagenda basubira inyuma cyane bateshwa n'ibikoresho. Ubwo ubushyamirane bwarushijeho kwiyongera bitewe n'ibitero by'indege zitagira abapiloti byatewe n'ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba baje kuba babasha kuba bagenda bigarura ibi bitero, nubwo bamwe bagiye bagaruka ku bitero biri kugenda bituma abasivile benshi bahunga. Bakaba bakomeje kuba bagenda bavuga ko ibi ari uwo muti urambye, ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigaragaza ko ari wo muti kiri kugenda kivugutira izi nyeshyamba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru yibanze agaragaza ko Irundu, Itabi, Kitavi na Itabi ni ibirindo bikikijwe n'ishuri rya Ingnorlurch biri mu maboko y'igisirikare
cya leta ya Kongo nyuma yo gukuramo abarwanyi b'inyeshyamba ya M23. nk'uko aya makuru abivuga, akaba avuga ko ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo Wazalendo ubu bari muri Miyenga. Ibi bigahita bituma abantu benshi bakomeje kuba bagenda bibaza byinshi kuri iyi ntambara iri kuba ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane dore ko utu duce twose twamaze kuba tugenda tuba isibaniro, yaba Miyenga ndetse na Makayina, Micengwe ndetse na Mbuci na Kiamba ndetse na Bicumbwe. Utu duce twose abaturage bose bakaba bamaze kuba bagenda baduhunga kubera imirwano iri muri utu duce. Mu rwego rw'ubutabazi, imibereho y'abaturage cyane cyane mu miryango w'abanyamurenge iracyari ikibazo gikomeye cyane bitewe n'urugomo rwakozwe n'izi nyeshyamba mu rwego rwo kwihorera ku bafatanyabikorwa cyangwa se kubo bahanganye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage benshi bakomeje kuba bagenda bavuga ati ahangaha biragoye ko wamenya abari kugaba ibitero cyane cyane muri aba baturage b'abanyamurenge, kubera ko yaba uruhande rw'izi nyeshyamba ziri kubikora kugira ngo zegeke ikibazo ku gisirikare cya leta ya Kongo. Aba baturage bakaba bavuga ko cyane cyane habaye ibikorwa cyangwa se ibikorwa bikomeye cyane bahanganye n'ikibazo. Urwego rw'ibikorwa bya Sikora ya kabiri mu majyepfo ya Kivu rwongeye kwemeza ko rwiyemeje gukomeza ibikorwa byarwo bwo kugarura ubutegetsi bwa leta, banasaba umuryango w'ibihugu n'amahanga kwirebera ibikorwa bikomeye by'amategeko agenga ubutabazi byagaragaye muri aka gace, ndetse no kuba bagenda berekana ko izi nyeshyamba arizo nyirabayazana ndetse n'umutekano mukeya muri utu duce dukomeje kuba tugenda tuba indiri y'imirwano umunsi kundi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Usanga yuko yaba abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ubona yuko rwose ibyo kurekura bigoranye cyane, mu gihe kandi ku rundi ruhande usanga aha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kuba berekana yuko bikomeje kuba bigenda birushaho kuba bibi cyane, kandi bikaba birushaho kuba bigenda birushaho kuba biba birebire cyane. Ahangaha nubwo ibi bikomeza kuba bigenda biba, kandi u Rwanda bikaba rumaze kuba rugenda rwazaga kuba rugenda rwemeza cyangwa se ruvuga ku by'ibirego igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kuba kigenda kirega ndetse n'u Burundi. Intumwa y'u Rwanda i Geneve mu muryango w'abibumbye, Ambasaderi Uruje Bakuramutsa yamaganye ibyo yavuze ko ari ibirego bidashingiye ku kuri byatanzwe n'intumwa z'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC mu nama ya 62 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu ijambo yavuze akoresheje uburenganzira bwo gusubiza right of replay, Ambasaderi Bakuramutsa yavuze ko ibyo bihugu byahisemo gushinja u Rwanda ibintu bitajyanye n'ibyari byavuzwe na Komiseri Mukuru wa Loni ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu kiganiro cye ku bibazo by'umutekano bikomeje kuranga uburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yagize ati u Rwanda rwamaganye uburyo bw'ibiganiro bihindurwa urubuga rwo gushinjanya. Icya mbere ni ngombwa kwibutsa ko u Burundi bufite ingabo zirenga 10,000 zikorera mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Bakarubutsa yavuze ko izo ngabo zikorana n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC, umutwe wa FDLR, Wazalendo n'abacashuro n'abanyamahanga Kinshasa yifashisha ishimangira ko raporo zitandukanye zagaragaje amakosa akomeye zirimo gukorera abasivili. Yagize ati
raporo z'ibice by'imirwano zagaragaje ihohoterwa rikomeye ryakozwe n'ingabo z'u Burundi ku baturage, ririmo gufata ku ngufu, gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ibindi bikorwa bikomeje bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ambasaderi Bakuramutsa yanongeye kugaragaza impungenge u Rwanda rumaze igihe ruvuga ku mutekano warwo, by'umwihariko ku bibazo by'umutwe wa FDLR. Yavuze ko nubwo akanama ka Loni gashinzwe umutekano kasabye inshuro nyinshi ko uwo mutwe usenywa, ndetse hakaba hari n'ibyemeranyijwe mu masezerano y'amahoro yasinywe i Washington, FDLR igikomeje guhabwa intwaro, gukorana no kwinjiza mu bikorwa by'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yongeye ko raporo zitandukanye zigaragaza kandi ko ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo ndetse na Codeco. Bakuramutsa yashimangiye ko DRC idashobora kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Yagize ati, Repubulika na Demokarasi ya Kongo ntishobora kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje guha intwaro, guhuza no gukoresha imitwe yitwaje intwaro ikomeza guteza umutekano muke no kongera imibabaro y'abasivile. Uyu mudiplomate yagaragaje ko icy'ingenzi ku burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari ari ugushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro amaze gusinywa, aho kwishigikiriza ku gisubizo cya gisirikare cyangwa ku birego bidafite ibimenyetso bifatika, nk'uko we yakomeje kuba agenda abitangaza. Ibi rero ni bimwe biri kuba bigenda bigarukaho, cyane cyane kuba hagenda hagaragara uguterana amagambo hagati y'inzego zaha mu Rwanda ndetse no hanze muri aka karere k'ibiyaga bigari. Rikasoreze ku itangazo Perezida w'u Rwanda Kagame akaba yahaye umuvugizi mushya RDF. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga kuri uyu wa gatatu itariki ya 17 Kamena yashyizwe Brigadier General Patrick Karurutswa ku mwanya w'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Karurutswa yasimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga uherutse gutorerwa inshingano nshya zo kuyobora umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye EACF. Rwivanga yatangiye izi nshingano muri Gicurasi 2026 hasimbuye Brigadier General Paul Kahuria Njema wo muri Kenya wari urangije manda ye y'imyaka 3. Brigadier General Karuretwa yari asanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda n'inshingano azakomeza gufatanya no kuvugira ingabo z'u Rwanda. Karuretwa yinjiye mu gisirikare 92, akaba yarize amateka muri kaminuza y'u Rwanda i Huye mbere yo gukomeza amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri The Fairchild School of Law and Diplomacy, aho yakuye impamyabumenyi ya Masters mu bijyanye n'umubano mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga. Mu rugendo rwe rwa gisirikare yakoze inshingano zitandukanye zirimo kuba umusirikare mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, kuyobora diviziyo ya 2 y'ingabo z'u Rwanda, kuba umujyanama wa perezida mu bya gisirikare n'umutekano hagati ya 2011 kugeza 2016, no kuba perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare Auditoire Militaire. Yabaye kandi umunyamabanga wihariye wa perezida wa Repubulika kuva 2013 kugeza muri 2021 nibwo yaje kubagenda ava kuri izi nshingano.